Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kaseng Khasi Students Union Lingam Hennang Brei Area Unit, hapo kajingelam jong Presiden Usamla Stelius Rongrin, hakasaw terek matobna jeliw arajar arpo. Kalalet jurep ya kajinglong jingman jong ka United Bank of India, kabaran hakasnong Shalang, ha West Castles District. Hakani kajingla jurep jong kani kaseng, ya kani ka bank, lalap baki pajbapan, ki bawan don kam, ki lapan ken, ki kendon jong ka sorkar. Namar kim syam lakok ngo ban penjengai iway na iway pan. Bat kim syam lapan don kam ru, ya kita kajingada, ya ka kemur baka suntur, ne ka face mask. Habayu i kani kajingi yang kapnya jong ki beriau. Nakaliang jong kani kaseng, kalapan soto iki pajba bakan yang da ulan, bat haka jo kapor, lapan soto ru yaki, baki day ban kok ngo, yaki jing pata jong ka sorkar. Kenang ban light na kajing sapriang, ujing pang coronavirus. Lalai dan inspect ya ke Jinglong Jingman jaka United Bank of India Chalang Branch pri abang poi hak te jaka ngilap tanban ya ki pri kan show pisa bat sei pisa hak te bang kim sum labut renti ya ke guideline kai baka sarkar bat nak health department kilap tha iki kim sum don kata ka social distance te dai nak liang jeng kasang ngilap penbit renti bat ngila penyang lanjut ikipajba kibasai betul sebsha hak te bang abang ngilap berkipajba hak te ban kensau bat ban sai pisa hak te bang kim sumdon ba peni bat ban yarap iki ban penyang lan te ndai nak liang jeng kasang ni kenturu khantam ya ka police department bat iki soda jakasnong ban simkha halor katai kabenta namar hadu mentam ni kene ka khlam ka covid-19 ka mangitip ka pustat ba lajan habaro kari jo ka perthai bat hadu kene ka khlimat ka padon kanu ka vaksin lani ka kata ka dawai ka bala ban penkoi kene ka knyang Jepang.